puang Allah Ta'ala patentu dale napa maka dari puang Allah Ta'ala saya memberi rezeki kepada siapa yang aku kehendaki. Dena kada puang Allah Ta'ala walengi dale untuk tau makan resoe de to nak kada puang Allah Ta'ala walengi dale tau macai de makadami walengi dale ya wakiluri. Ini tuh Nabi Musa na pura maprotes mana maka je tahu bodoh sogi tahu dia sekolah na dia tahu pernah beres otak na magi na makai gaduina mang nang kasogi nang kerota dia paja kasi makasiyo ng tilo masampaja maloli sulo masigi na dia na mesogi na dia memato na sampajange pasogi itaw we pa tania kawaran parang tania yami ko papena di wadi ya jaja takada sogi anu na sabak macay ay de sogi anu na sabak jagoy mak detek ay de makanya ku Allah Ta'ala walengi dalle iya pura upatan tu makanya Nabi Musa itu pura ku Allah Ta'ala Musa gana dia magi walengi dalle iya rotau bodoir dia na maca walengi dalle maiga tapi yang kira tau maca dia walengi dalle aga nasa Nabi Musa dia bisa ngipon maka dia Allah Ta'ala supaya Musa maka dia ro dalle iya matur itanya lena amala kaminan na puji pong Allah Ta'ala iya manenungange wa in kallah walaupun sedikit. Ya aja tak kada cek dek mi dek panenungan setiap bulan namo 20 misal busi ulang ulang-ulang tahu aja magai nasaba iyan diharapkan pak doangan na malaikat na iya tu malaikat pada komputer deni laudoh ko deto mas sumbang iya mi kota cicengi mi laudoh ulap tema dena ni laudoh ngi nasa istirahat tau kema pasi tapan apa yang laudoh ya makiro. Yaitu ampai setiap orang bersedekah itu didoakan oleh para malaikat. Jadi itu ampai maki buah format sedekah istilahnya sedekah bulanan, angkato sedekah Jumat, angkato sedekah subuh. Jadi angka maka ada Jumat berkah per minggu-minggu ya tuh. Angka maka ada bulanan setiap bulan, angkato maka ada sedekah subuh sesuai itu. Aja to sita pasi pulungi maka da cica mi mewak bereng 300 sabu daripada subuh-subuh malolisu. Rugi toki pak tu malaikat saya masumbangi lodongan ni baja istirahat. De na ni lodong malaikat maka da me ulap tema pasi ni lodong kama kiro. Itu tujuannya. Nah sebab setiap orang yang bersedekah itu ni lodongan malaikat. Aja tak kada cede, de itu na cede, ini mi maka da cede. Maka dana dosa bumi iya kok perhitungan tak na pedek kasiasi tay pak pedek matandri nilai na sumbangan na iya jadi ya kene wading pak to milodo kasiasi to milodo na aja tilodo sogi lodongi kasiasi magai na sabak ibadah itu melihat nilai sakka egare ta siaga proses sakka 2,5 to ya kong katau si 100 juta dina siaga ipasu 2,5 to ya kasi di miliar siaga to 2,5 dia nak berubah di sisi Allah tetap 2,5 500 miliar di sisi Allah tetap 2,5 dia nang kena berubah nilai nasaka itu ganna mi pasu puluh ko ini berubah tapi di sisi Allah tetap 2,5 makanya kau tahu kasiasi angka dina 10 sabu nas sumbangan 5 sabu berarti 50% dina nasidakang nah ya kau tahu sogi na 100 juta dina napi suruh masidak kasih 50% na 50 juta na sumbangan apa pada mapat diuluh mapat diisi itu ya kau tahu kasih asin na 10 misa budina na berengi 5 sabu kan 50% dina na sumbangan 50% di sisi Allah itu besar sekali nilainya na sabak dalle na 10 misa bu ya kau 100 juta dita na meki ma berengi 50% na 50 juta na apa pada jadi 5 sabu minas sumbang atau kasih 50 juta na sumbang atau sogie napa pada persen no kilo na pung Allah Ta'ala masing-masing 50%. Impe kada ilau doni kasih namanya kan nilai na apa iya ko si ratu ni juta na kada sumbangan 50 sabu mata pala 5 na sangai kapati ya ko 10 misa budina na sepi siaga tu itu magai makanya dari sinilah ulama kita mengatakan sedekah itu menghitung nilai iya jadi aja tak kada ya anu dosa bumi cocok ni nasaba pak beluonyi iko pak beluo to ko na 5 sabu mabere malah ada pacet deh na pintiliknya tu baru na pada to pak mega toje tu tahu sogi maka kadi itu kagak ko pangkajene de kagak kumiru kampun apa ini penting jadi saya ingatkan ini
Apalagi di bulan Ramadan. Eka ko ramalangi. Pakasiwengi bawang ilalan na ulan ramalak pakasiwe perlu itu dikali 70. Berarti si lagi makasiwe sama dengan 70 bulan. Bayangkan ya Pak. Kemudian megatutu ko ramalangi malalunga ke sana. Lailatul Qadar di mengejar malam Lailatul Qadar. Iya ko ya Pak. Meripak ko meki runtuh Lailatul Qadar. Magampalan. Yang penting dia tuh tamilo mali kami nama tandre kata lu tingkatan angka si puluhan ni angka satu malam penuh angka nalisar itu ngamateru kegayasam angka tuh hadesat na nabita man shalla sholatil isya bil jamaah siapa yang sholat isya berjamaah itu seakan-akan dia sholat setengah malam. Jadi pada komoto isi puluhan ni masam pajam penih. Kemudian siapa yang sholat subuh berjamaah itu sama kalau dia bangun satu malam penuh beribadah di hadapan Allah. Dua mah kuncinya. Lauki mak bere jamaah isya, lauki mak bere jamaah subuh. Mana setelah? Kamu kira? Ini hadis Imam Muslim ini. Itu hadisnya hadis nomor 656. Gitu. Apalagi nomor mana? Maka dia Nabi ta nanigi masam pajangis sebere jama pada komoto isi puluhan ni masam pajak tahajud. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid ini maka sama kalau dia sholat satu malam penuh. Maka gampang. Kau bani mak berjamaah isya, napa lo toki mak berjamaah subuh selama bulan Ramadan, natalolongan itu. Itu, kan makiro. Apa sih ini itu masam pajangi? Bagi yang tidak bisa iktikaf. Tapi ia remelo elolongan tingkatan yang paling tinggi tinggal di masjid iktikaf. Tapi ia sange iktikaf monro okko masigi dena lau masigi monro. Pak beda tuh. Angkat lau masigi rewa si komani. Lete tinromi. Ala bocok na lau masigi nasalina masikri. Napa isang puluman yang padilakan na liulu matinro. Mani madre subuh na pamoto. Isan na sore walau bolana. Kurang ibukam kurewa sampajal tarai rewa walau bolana. Sidape bayi na napa si rewa itikap tanya itikap sana tu lete ni matinro. Karena itikap itu tidak berhubungan. Isalay mito binita kalau masih munro pada jamaah tabli Iya, jamaah tabli itu itikaf. Tinggal di masjid. Cuma aku masuk imak dakwah lain. Jadi memang, jadi aku itikaf pada Nabi tak. Rewa mu Nabi tak lau bolana, lau mitadu ya Pak sampai nama masjid nonroy. Lau mitadu ibenena si bawa keluargana. Sempajang mau bangun sahur, benena Nabi tak bawangi papa buka. Jadi asal itikaf. Cuma kadang ini itikaf ya menurut nampak. Tapi ada ulama mengatakan itikaf itu bisa dalam waktu sejenak aja. Ini menibawa kita minta pakai. Tapi aku itikaf sempurna itu di 10 malam terakhir insya Allah kita tinggal di masjid. Mereji-reji miko padangka tuh. Mereji-reji ko padangka Pak narekemo pinasawai deje gagal. Padahal dia ko guru ta perinsi. Nah mereji mi pakai Pak. Ia ko tepat metode nasi rapi dia na padai. Kata tepat mak bicara Pak. Tanya kali-kali. Naiyaru ya sange tahu. Mak salang sini na tahu tanya salah bawah. De panajaji na patentu memang ipo Allah Taala nomor sidi umuruk na jalan na. Patentu. Kada siko mi umuruk na. Jadi aja tamaciga umak kada beje tambah-tambah yang kami matoni patentu. Yang kedua jodohnya. Patentu tu ya tuh. Iya. Nomor telu dale nah iya na dale ipatan tu napa angka to malaika isuru bawe jadi angka malaika isuru mak bage puang Allah Taala patentu dale napa maka dari puang Allah Taala saya memberi rezeki kepada siapa yang aku kehendaki dena kada puang Allah Taala walengi dale untuk tau makaresoe de to nak kada puang Allah Taala walengi dale tau maceh de makadami walengi dale ya wakiluri. Ini tuh Nabi Musa na pura maprotes mana makanya tahu bodoh sogi. Tahu dia na tama SD gitu. Tahu dia ga sekolah na dia tahu pana beres so ta na magi na makai gaduin na.
Mang nang kasogi nang kero tay de paja kasi makasiweng ito lo masampaja maloli sulo masigi na de na mesogi na de me mato na sampajang pasogi itawe pa tania ko warang parang tania yami ko papena di wadi ya jaja takada sogi yanu na sabak macca ya ide sogi yanu na sabak jagoy mak detek ay de makrai ko Allah taala walengi dalle iya pure upatan tu makanya Nabi Musa itu pada ko Allah taala Musa gana de magi walengi dalle iya ro tau bodoir de na macca walengi dalle maiga tapi kero tau macca de walengi dalle aga nasa Nabi Musa de wisangi pon maka de pon Allah taala supaya musangi Musa maka de iya ro dalle iya matur itanya lena coba jadi aja na tapaturan ya ko dalle tameto pak namuken ro kilo tata idi malay maka da aja tamasela maka dan kamu gade yan na to na mega pak balu malalu dalle o di ka gora-gora mepi batte na pagkapangali setangi itu tanya pengali itu to dian kami cenga macan na pamade de to gaga nanti jadi iya ro dalle anu purana to ro Allah taala na pake dalle kini na pake lori de na kada pake dalle ki milodong papa ya kene pak dong ngami pasogi tay pak de nagaga ustas ma motor maka plak lutu mana ane sah ustas pak dongan na sogiranya tanai ni gari kong kepacarap sini na ustas kong kakadage baca-baca pak dongan sogira tapangkat na pedang iya mare bapak itanai kalau kak macarami saliwa provinsi biasa lo Kalimantan akan tanai kak agi baca-baca ustas na tosogi dak ya gaji nang kaya maku tanai na lima ni oto na ya mamotor ro malo macaram kini mi cawa ro malaika ekonite mak na kau kok tumilo pak dongan sogira na mamotor ro iya tu lima ni oto na ya aku ya unri bilo pak dongan na mamotor ro mak ini agak ada betul na agak doa itu hanya sebagai ibadah ta'abudi makanya upasangi iya tuh anu purana toro pong Allah taala usah kita anukan aja na tamasil makana makopo tidak pong Allah taala matorokan majami ko dito makareso pak na cece pong Allah taala tau kutu iya tapi tania galak na tay makareso tu nasogi pak kide galak na tay makareso nasogi de naga ceyoli sogi patasi latu hatate 10 si diwan ni si pangarengare mati lampu na motor na de madari lalo din andririn na motor de ko galak man ni tapi mako mati itu madari lalo pulen na dinagana na pake mangukusukan ni motor na melo menreru mata kanci ni basinan de gere magi na de batay de dapat kisawi tapi de to na ko pangkajen ko mimero mabela-bela iya jadi aja mau tamala da manu makana malal lumaga de iya dalle ko anu purana toro ko Allah taala Sayyidina Ali angkanang kana bagi-bagi anu teh na kade magi je mun roma ko tu angka je rota mak bagi-bagi na sahe de iya ko dalle ku memang mo namo ko ka monro na pula itu ka namo na ro kilala na watana teh masu to namo na parikanto teh ko dalle tamasu magi na tala foto na padangkang ya dalle na bengkel melonala iya pak kolali cilengang ide na disari ina tu nak kada nabi ta sadaqah tu tada paul bala iya tu pas sedekah na tolak balai aja na kan na musibah na pamasu pasu memang ya kolab bi pak bere na parewa ko pong Allah taala ina tu nak nabi tu na pura matoki dega ga tau masida ka kasiasi supaya aja mo masela maka ya lebih kami pak bere ku de abere mu na nasa pong Allah taala parewa ka gitu emang iya bila de na bere ni iya, dan ang kanalap dito, ito pwede masumba, madarigat tamendre, tita di chalai, sorong tama. Asa megalanda ito, iya. Ito kare, yato na dosabu, yato na buru, yato na mega protes. Tapi dito kaga ko manismani, di kaga. Iya, jadi upasang kuncinya agama begitu, Pak. Tawakal sa panunya, sangi po ng Allah Ta'ala matoroy. Iya ko napa di denang kana salah bagi malaikat denang maka rekam ki salah bagi iya ko tim sukses biasa salah bagi iya ko malaikat denang kana salah bagi na sa bolata denang ko tanangi maka ken ribon robolana namo ken ro kimon ro namo leteki aja tamaselam magay ko Allah taala matoro iya na ulan ramalangi ulam makanja yonroy milodok nasaba tak buka meti pintu na lagi kaya kana waktu makanja yonroy milodok nomor si di na rekomelo ibu katawu we makanja lada ko menjelang buka puasa aja tuh sina tuh mon rumah sulit katolita aja gimaje na dia pada tahu kunrun ilaudan ni okoro macai oku tuh makan jala dan ribil lodoh iya makan jala dia tuh bahkan angka kok kita nih Imamul Ghazali maka dia kong katau melo jeje ngatau pandrita
Uko tu makanja berhubung apa pas pura buka. Iya. Kok kita ni Imam Ghazali dalam kitab Hiyalimiddin. Pas pura buka, dia pernah sampai jam mengaribir. Meragi ko imang aja lalo. Sapaki. Iya. Itu menurut Imam Ghazali magai nasaba ia tu ramalangi setan ia sakirnya tapi aja tak ada keserian nasopodangan nasa maje pina make gatau madosa sasora malangi ipurannya sakira setan maka daka ia tu tahu maki buah dosa dua angka karena setan angka karena nafsu makanya puasa mengendalikan hawa nafsu. Itu ampai kora malangi magampangi mas sempaja, magampangi mengaji, magampang mas sidakka, magampang mas sumbang, nasaba di maniewa hawa nafsu man. Ia sakira ni setangi. Aja na setangi tu lita salahkan nasa seta si je pakko kak matanga moto maka dia setangi. Pura dia sakira bu salahka mo. Ni naga ni yule pigau ini na. Ije je mo setangi matu na protes toki. Karena mana katulia bu salahkan na pura dia sakira ngidi na pasut mani makanya puasa itu mengendalikan bukan menghilangkan. Ia tu ampai koto mapuas atau manremopa istilahnya manremopi koto buka manremopi koto sahur. Kenapa? Karena hawa nafsu cuma mau dikendalikan bukan mau dihilangkan. Pak bahaya tu ketat dengan apa sunat tu bahaya. Suri lo mak galu nasai dega aku nanti melau. Suri mak darat nasaya aku seragi. Suri lo mak balu nasa aku di antara aku tu bangker. Dia kami nak jamah. Iya tahu dia kan apa sunatnya tu. Dega agak sih sama ibu dah kada antajian aku nasa aja bawa apa kawan itu. Dega agak itu majatuh tahu makku itu. Apa iya kode nagana pasunat tay tapak mani bawang si bakal ngai de gagana namo masih de to gamo dele nang pati masalah papai nang kayo rima sampaja selesai ina paswe man itu na mega mamero si maballo makwa otoy makoto HP makoto na paswe mi itu ce na boleh melo ipakanja kita utama tu makun raya matandre itu na pasuna makun raya matandre itu ampai tu limelo baruba ranjang melo baruba cek na boleh melo ya motor mako pakai yang betul melo le modele na iya roane tu dia motu jasa na nak golong-golong dia tu dega ya makun raya itu dega tu limelo baruba sesa itu nak ke mana gitu si tengah jani lab dia jolo-jolo nang karo 20 ni piti lawita na modo cilik kutumita tu jangan ke wawancara maka ya makanya pasangnya iruna pertama kumelo ibu kata yang kedua wabil azhari hum yastaghfirun di waktu sahara iria sange sahara pak 10-5 menit melona tama subuh yang paling bagus itu adalah menjelang imsak iana riasang sahara ya sange sahara pak waktu iya na tu ndak kada iya komandre ki oku waktu sahara maka daki makan sahur. Iya na tu ampai tate siaga je subuh makopai. Jam 4:50. Ya ko tate apa liwat 50 makanja mandre subuh tate apa liwat 35 menit. Iya maka da wae cek de la ya tu. Iya. Angka lalu atau mandre tapi dua mau pinandre subuh tanya mandre subuh sana tuh mandre tengah benih nih iya na tuh ampai makan sahur artinya makan di waktu sahara ya senge sahara sebelum masuk subuh cek demi waktu ketupak 10 mili menit iya na rion mandre subuh makanan dari patu Thomas Ustaz magampang andre ki kota teta lu 2 pene aja tanyakan sahur andre bawa nih mepi imsak lauki malah karo matalu batu si bawa rinung tanyakan sahur ya curi nih nabi kita makan sahur dengan makan kurma sekaligus diikuti waktunya sahur yang berkah di akhirnya nah tanyakan andre mau kita lupa aja mau tanya sahur dan rusuh bawa nih macari kita mau wate angka papa guruna nabi ta dalam tibun nabi itu malaki karo mataluk batu ni remme o kowe si kaca air putih hangat air hangat kuku iremme koto pole matarawe matu iremme napa itu tu moto pi matu sahur ya naru yinungi wena ni andre karo mana itu bisa mengobati 40 jenis penyakit itu namanya air rendaman kurma biasa mau tainum Tidakkah? Itu makanya Pak, itu air rendaman kurma. Dena tasilada kunyai tandre nasaba itu sudah lembut dagingnya.
Itu paling bagus. Iya ko pura siki matu sahur, tarami si telu, tarami. Air hangat lagi, tarami, tatutui. Buka pi matu, ya langsung tabuka. Itu paling bagus. Kalau orang karena biasa ada lendir di dalam tenggorokannya, apanya asma, tasuri mamalkan itu insya Allah. Itu barakahnya luar biasa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.